生命是上帝本该机会，生在世上里，切家爱来侍奉上帝，上帝本切家机会，切家爱可来用切家嘅生命，一天爱来祝福。哦，上帝啊，生命夠本意，乾危限天空在世上里，照熱熱愛無本事，上帝肯愛轉起那個生命，一天變富了。哦，上帝啊，生命夠本意，乾危限天空在世上里，照熱熱愛無本事，上帝肯愛轉起那個生命，一天變富了。照熱熱愛無本事，上帝肯愛轉起那個生命，一天變富了。照熱熱愛無本事，上帝肯愛轉起那個生命，一天變富了。耶穌上帝要加愛同在，上帝也恩愛安排，要也要來現代我生命，一切本愛要希望，愛要要到見不熱烈。也係因為要上帝嘅愛，愛要吃到見不熱烈，因為要上帝主
敬神嘛，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，我看要特事人破小本耶穌上帝，哈利路亞，講一個表弟我安分而看以來，翻講到陣上帝安謝你。哈利路亞，感謝上帝見當朝安寶貴嘅時間來到你，咩karena時間係來你，因為上帝想時間，阿們。上帝釋歡謝時間，所以時間啲上帝安好，見當朝咪問題都好，在時間嘅生活中，時間嘅心，時間思想，將就主耶穌嘅係阿們。我相信有着渴慕嘅心，時間嚟親上帝，上帝能夠做善者，阿們，阿們嗎？哈利路亞，來送小客起來，自家來禱告。我親愛嘅天父，在耶穌基督名，感謝你主，感謝一個愛，感謝一個恩典，我到撒見當朝，又到來到你嘅會所，又車來喜樂，又車來讚美，又車來敬拜，攏總上帝嘅恩典，本我到撒，所以見當朝呐，我到撒拜，我到渴慕嘅心，我到渴慕嘅心來到一個面前，我到聽，我到嚟笑，我到嚟敬拜上帝，我到嚟讚美上帝，我到嚟感恩嘅心來到一個面前，我相信，就是我到讚美，就是我到撒敬拜，上帝嘅善者要降下來，上帝嘅提防官要降下來，感謝你主耶穌上帝，我到撒準備好了，我到嚟讚美，我到嚟敬拜，時間車嚟講，阿門，好謝主耶穌上帝。大家時間車嚟講，哈利路亞，講少節目ทาง講幾ทาง上帝對你安好。耶穌同謝恩，每件都好阿們，快啲到呢快上帝對你安好。
穌上帝祝福大家身體健康，祝福大家事業結束。耶穌一切愛，但係對愛表達。耶穌上帝來祝福愛到上天結束。愛到感謝你，上帝祝福我心裏，上帝愛翻你，要一切我喺心裏。耶穌一切愛，耶穌一切愛，但係對愛表達。耶穌上帝來祝福愛到上天結束。愛到感謝你。快樂要幫你，快樂要幫你，加上先加上你，自家之數，要日日上天都福氣，結會上天相處一計劃，我要講我呢，係相信加上你，快樂要幫你。快樂要放你，你加上先加上你，阿們。自家之數，要日日上天都福氣，結會上天相處一計劃。我要講我呢，係相信加上你，耶穌一切愛。要嚟支持我都晒你。
你上帝有你嘅他的主。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利到10分感謝你主耶穌，我請你放心穿嚟上嚟，因為我到啲主耶穌嘅愛安排對我到，主耶穌唔是병害我到，你犧牲為了我到得救，你犧牲出自家，你復活都係為了我到得到永遠嘅得救，跟當朝我到紀念呢個新春，就係我到有提醒我到一個愛惜分體，2000人前你死了不我到。
為了叫我到從一罪惡黑暗嘅方面，每人相信耶穌得到永遠嘅生命，因為我都相信耶穌嘅救主sa，我都嘅罪本已擔hết了，本已贖hết了。見到透過呢個聖餐，我相信我都得到กับ上帝合作協議下，我都會讚美主。一個餅，一個小出嘅表面，一個身體及一個寶血，我親像在耶穌基督嘅名，我都信了，我都得到真理。奉耶穌基督嘅名，我都相信，我都得到一個恩典。感謝你主耶穌，哈利路亞！可以發呢個聖餐。耶穌呀，寶血洗淨我嘅罪。耶穌呀，寶血親將愛鬥散，耶穌呀，寶血本愛要和平，耶穌改變愛鬥散，耶穌改變愛鬥散。謝你主耶穌，我都見到都係拿起餅來，去談一個飯意。兄弟姐妹們，即刻佢向呢一餅來拿人煎燒殺，佢過嚟，即刻嚟談上帝嘅話。佢嘅話都係講到，喺當日全本日都計，年係就係從主，就係主耶穌定買嘅嘢，拿起餅來，感謝了就破開，講拿來食。你係用我嘅身體為你都破開計，你都應當愛咁樣做，為了紀念我。兄弟姊妹們，上帝錫實㗎，佢嘅生命犧牲，無限定十定打得出嚟邊上，都係為了自家嘅心得到支持，自家相信，自家講愛相信，自家嚟熬爆齊齊嚟食。
有這間那行而一杯嚟見證。説後幾日就樣那起杯嚟講，呢一杯係用亞嘅血所列先藥，你到每件説嘅時候愛按樣做，為多係紀念愛。你到每件説呢餅説呢酒係表面主嘅事，等到幾來主耶穌嘅寶血。下面這個親像這個嘅心中縮了這個從罪惡禱告嘅方面，這個變語言，這個能感要心來到上帝嘅面前，這個天父禱告嘅恩典，奉耶穌基督嘅名，這個嚟驗，這個切切嚟感謝佢，這個嚟感恩，這個嚟感恩，這個讚美出去。哈利路亞，哈利路亞。我都感謝你主，感謝你嘅身體，感謝你嘅寶血，感謝你嘅犧牲，你死你復活，都為了出嚟到人類從罪惡太過嘅方面，跟當掉，我都相信紀念呢個上帝嘅恩典。隆重我都得到呢個恩典，我都得到永遠嘅生命，我都去唱哈利路亞。寶血支持自家，恢復自家，今下這項堅持嚟，我係禱告不碌到向前前咪，一個堅持向嚟，做我禱告，福音禱告，在耶穌基督嘅名嘅禱告，隆重身體得到健康，那個平安，奉耶穌基督嘅名打發，身體得福得健康，得到平安，得到快樂，耶穌嘅聖者發生，感謝你主耶穌。在耶穌基督嘅名，我都感恩，我都禱告，即刻齊齊嚟講，阿門，哈利路亞，哈利路亞，加入變哈利路亞，哈利路亞。嗱，我哋收聲先，學小本嘅福音上嚟講話，yang tahu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi teriakan haleluya. Ya, baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bilang dulu sama sebelahnya, kamu luar biasa. Kaknya kebiasaan kong yi pit keng. Ya, tabek dulu lah, salam. Tabet dulu bah. Salam kan? Ya. Ya, salam dulu. Tabet san bah, kaknya kebiak bah. Katakan Tuhan Yesus mengasihi kita. Chủ Giêsu sẽ thịt ca. Lagi Tuhan Yesus. Phan con Giêsu. Tuhan Yesus. Chủ Giêsu mengasihi saya. Sẽ ngay. Mengasihi kamu. Sẽ nhi. Dan memberkati kita semua. Chúc phúc lung tung thịt ca. Ya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya malam ini, sore ini? Mày siêu xịt kinh tông chiều. Semua baik? Lung tung ăn hả? Awal bulan? Nhét heo. Baru dapat gajian. Chẳng tắt tắt đồ ngaji. Siapa yang sudah terima gaji? Mày nhìn tắt dòng ngaji gai. Ya, awal bulan kan ya? Gai. Oke saudara, awal bulan ini kita sudah masuk di bulan Mei. Kinh to nhét heo thì cá lọc nhét xét. Maka tema kita sepanjang 2 bulan ini adalah Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Iya, bilang sama sebelahnya, Tuhan Yesus menjadikan kita lebih dari pemenang.
bị tật xin anh nhìn yêu cầu tật xin Apa? Chủ Giêsu cho pun thịt cá bị tật xin anh nhìn yêu cầu tật xin Lagi. Chủ Giêsu cho pun thịt cá bị tật xin anh nhìn yêu cầu tật xin Ya, bilang sama sebelahnya. Kaknya kapiak kang Chủ Giêsu cho pun nhé bị tật xin anh nhìn yêu cầu tật xin Ya, kasih tahu lagi. Lebih lagi. Phan kang Chủ Giêsu cho pun thịt cá bị tật xin anh nhìn yêu cầu tật xin Lagi, sekali lagi. Chủ Giêsu cho pun thịt cá lung tung bị tật xin anh nhìn yêu cầu tật xin Ya, sama-sama katakan Tuhan Yesus Saya kang Chủ Giêsu menjadikan saya menang. pun ngai tật xin Lagi Tuhan Yesus Chủ Giêsu menjadikan cho pun ngai menang. tật xin Menjadikan saya cho pun ngai menang. tật xin Ya, baik kita lihat Alkitab kita sama-sama. Dalam Roma 8 ayat 37. Saya Roma su 4:37 Ya, bisa dimunculkan. hiện trở lại Oke, kalau nggak bisa saya bacakan. Alkitab berkata, tetapi dalam semuanya itu xin kinh gắng tan hệ lung tung dịch thiệt ca kita lebih daripada orang-orang yang menang. thiệt ca bị tật xin cái nhân yêu cầu tật xin Ya, kasih tepuk tangan dulu họ dong. rêu Oleh Yesus yang telah mengasihi kita. thọ có giá su gì kinh giác liệu thiệt ca Lihat orang di sebelahnya, còn nhá cặp bịa nhân bilang Tuhan Yesus mengasihi kamu. như còn chủ giá su ăn giác nhé Lagi Tuhan Yesus juga mengasihi saya. phan còn chủ giá su giá giác ngay Tuhan Yesus mengasihi kita semua. chủ giá su sẽ lung tung thiệt ca Bukan berarti saudara tidak ada masalah. mẹ còn thiệt ca mô mùn thế Bukan berarti saudara tidak menghadapi persoalan. mẹ còn thiệt ca mô tùy phụ cọ dòng ngày mùn thế Tetapi dalam segala apapun yang kita hadapi,但係對於窿仲要出即刻對付嘅， ada Tuhan yang senantiasa 要上帝時常 menolong kita, 幫持設家， menguatkan kita, 強設家， dan memberikan kita kemenangan. 然後搬設家特成， Bilang sama sebelahnya, 講一及一啲， Tuhan Yesus 主耶穌 ada bersamamu, 要隔意強下， memberikan engkau kemenangan. 搬意特成， Katakan Tuhan Yesus 細細講主耶穌， menjadikan saya 密生搬設家， lebih dari pemenang. 比特成嘅人要個特成， Siapa yang percaya mainin dirinya adalah siapa? lebih dari pemenang? 設家比特成 Kita 嘅要 kasih 特 tepuk 成， tangan yang paling meriah buat 學 Tuhan. 少搬主耶穌， Alkitab berkata, 前經講， dalam semuanya itu, 窿仲熱切， dalam setiap masalah, 窿仲熱切嘅問題， dalam setiap keadaan, 窿仲熱切嘅情 dalam 況。 setiap persoalan, 窿仲熱切嘅題目， saudara dan saya, 窿仲兄弟姊妹嘅愛， Tuhan sudah jadikan lebih dari pemenang. 上帝已經做了本設嘅特善，一個特善。 Siapa yang menghadapi masalah hari-hari ini? 係咪人今日你接對到問題？ Siapa yang ada masalah? 係咪人有問題嘅？ Siapa yang ada persoalan? 係啥有題目嘅？ Alkitab berkata, 聖經講， Tuhan sudah menjadikan kita 上帝已經做了本設嘅 orang-orang yang menang. 特善嘅人。 Katakan sama-sama, 細細講一講， saya 愛 adalah 就係 orang-orang yang telah menang. 特善嘅人。 Ketika besok ada masalah, 當手做咗問題， katakan saya 就係講愛， adalah 就係 orang-orang yang sudah menang. 特善嘅人了。 Ketika minggu depan ada masalah, 3日禮拜前面有問 bulan 題， depan ada masalah, 前日日前面有問題， katakan lagi saya 就係講愛， adalah 就係 orang-orang yang sudah menang. 已經特善嘅人了。 Kita menang 設家特善， karena Tuhan Yesus 因為到主耶穌， yang sudah menjadikan kita menang. 變生滅生不設家當， Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. 學少本主耶穌， Nah, kita belajar 3 hal 設家學心計題目， mengapa Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. 但係上帝滅生本設家特善 Yang 一個特 pertama 善，第一， Karena Tuhan mengasihi kita. 因為到上帝錫設家。
Lihat orang di sebelah saudara, 看一及別嘅人， tepuk dia, 撲下嘅， salami dia, 及佢打bet， bilang, 佢講， saya dikasihi Tuhan. 愛上帝錫愛， Kasih tahu lagi, Pangkang. kamu dan saya dikasihi Tuhan. 你及愛上帝錫愛。 Jadi mengapa kita dijadikan Tuhan Jadi kết con ta mày song ti cho sáng mà ka menjadi lebih dari pemenang? bị tật xin cái nhân yêu cầu tật xin Karena Tuhan mengasihi kita. jin bị tao song ti xạ xịt ka Saudara tidak semangat? hiểu thì chỉ mày mau hin gì à Yang mengasihi saudara dan saya xạ xịt ka cái adalah Tuhan yang menciptakan semua alam semesta. chú hay song ti cho thiên cho thì cho liệt xe cái song ti Yang mengasihi saudara dan saya xạ lung tung hiểu thì chỉ mày xạ adalah này Tuhan yang punya alam semesta ini. chú hay liệt thiên thì tu hay kia cái song ti Yang punya segalanya. yêu dịch chết tu hay kia cái Dia mengasihi saudara dan saya. chỉ xạ lung tung hiểu thì chỉ mày cái này Katakan amin. còn amen Kalau kita mengerti hay còn xịt ka phân men bahwa Tuhan mengasihi kita song ti xạ xịt ka dan Tuhan yang mengasihi kita song ti xạ xịt ka cái song ti adalah Tuhan yang punya alam chú semesta, hay liệt thiên thì tu hay kia cái maka saudara dan saya所以xịt ca hiểu thì chỉ mày cái tidak này perlu khawatir, xì xéo tidak perlu takut, xì kiang tidak perlu menjadi cemas. xì giàu tan sim Kenapa? tao mày na Kalau Tuhan mengasihi kita, hay còn song ti xạ xịt ca Tuhan menjamin masa depan kita, cái tâm bỏ xịt ca cái tiền thu Tuhan menjamin kehidupan kita, tâm bỏ xịt ca cái sân phát trung karena Dia Tuhan yang dahsyat, jin bị cái phít phét nén cái song Dia ti Tuhan yang mampu, cái ship phân bùn xí cái song ti Dia Tuhan yang kuat cái khiong thay cái song ti untuk menopang lại saudara, bong xì xịt ca untuk memberkati chúc saudara. phúc xịt ca hiểu thì chỉ mày Alkitab berkata, xin kinh cẳng Dia adalah Tuhan yang punya alam semesta. khi thuê song ti yêu liệt thiên thì cái song ti Dia mencukupkan, khi lung tung mệt kêu phân Dia xịt menyediakan cái chuẩn phi giang phân xịt ca segala yang kita perlukan. lung tung xịt ca xí đầu cái Sorga Dia sediakan, thiên thang cái chuẩn phi giang rumah di sorga Dia sediakan. thiên thang tăng cái bu cái chuẩn phi giang Apalagi untuk kesehatan kita. hắn còn nhà cái xin thì khiển khó ấy Buat yang belum menikah, apalagi pasangan hidup. mang chặt phân ngày nhà tùy xiang hắn còn Bilang Tuhan menyediakan yang thì terbaik. còn song ti chuẩn phi gì họ cái Kenapa? tao mày na Kenapa? tao mày Kenapa Tuhan menyediakannya? tao mày tu song ti chuẩn phi giang xịt ca Kenapa Tuhan memberkati kita? tao mày song ti chúc phúc xịt ca Karena Tuhan mengasihi kita. jin bị song ti xạ xịt ca Halo. hello Karena Tuhan mengasihi kita. jin bị song ti xạ xịt ca Sebagai orang tua, jin chạ xịt ca cho lo nhé kita mengasihi anak-anak xịt kita. ca xạ xịt ca cái chị Ketika anak kita sekolah SD, tông xịt ca cái chị thuốc xẻo họ apakah dia perlu bekerja keras? kỹ sĩ giàu cho cụ sẽ má Apakah dia perlu cari uang mati-matian kỹ sĩ giàu dùng cung dùng cái gì untuk chim ơi membiayai sekolahnya? lấy chủ lý kia cái học cái này kinh phối Untuk membiayai hidupnya? lấy kia cái sân phát cái kinh phối Halo? hello Apakah seperti itu? hay nhóm cái má Siapa yang harus mencukupkan kebutuhannya? hay mày nhìn ai mệt kêu chuẩn bị trang pun kia cái kinh phối Siapa yang bekerja mati-matian? hay sao cho dùng cung hít cho Siapa yang berjuang? hay sao dùng cung hít tùy cho Halo? hello Orang tuanya. xịt ca cho kia cái thầy nhìn Kita sebagai orang tua xịt ca cho kia cái lo nhìn yang mengasihi anak-anak xịt kita. xịt ca cái chị Kita yang berjuang. xịt ca hít tùy hít cho Kita yang bekerja. xịt ca cho Kita yang cari uang. xịt ca chọn lưới Supaya anak kita bởi liệu xịt ca cái chị bisa sekolah, nén thuốc su punya pakaian, yêu xăm khổ punya hidup yang lebih baik. yêu hổ cái sân phát Orang tua yang mengasihi anaknya, thầy nhìn xịt ca cho ba mẹ xịt xe phô gai dia berani berkorban cái cảm lấy hy sinh untuk anaknya. pun kia Bapa di sorga xịt ca cái thiên mengasihi saudara dan saya.
Dia menjamin masa depan kita. Dia menyediakan surga buat kita. Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Itulah Bapa yang mengasihi kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan khawatir, kita jangan gentar. Ketika menghadapi masalah, kita berkata, dalam semuanya itu, kita sudah dijadikan pemenang. Dalam semua masalah, dalam semua persoalan, dalam semua tantangan, katakan sama-sama, saya sudah menang. Saya sudah menang. Karena Tuhan sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan menjadikan kita pemenang? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Katakan pada diri saudara, saya sangat dikasihi Tuhan. Lagi, saya sangat disayang oleh Tuhan. Siapa yang duduk sama suaminya sekarang? Bilang sama dia, kalau kamu kurang mengasihi saya nggak apa-apa. Yang penting saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Amin. Amin. Mungkin saudaraku, ketika kita berbuat salah, orang bisa benci sama kita. Orang bisa melupakan kita. Orang bisa meninggalkan kita. Sekalipun mereka adalah keluarga kita. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sekalipun kita pernah bersalah. Sekalipun kita tidak menyembah Dia. Sekalipun kita banyak berbuat hal yang tidak baik. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Artinya, apapun keadaanmu, ada Tuhan yang mengasihi engkau. Ketika engkau merasa tidak mampu, ketika engkau merasa tidak berdaya, tidak ada orang yang peduli sama saudara, tidak ada orang yang mau menolong saudara, ada Tuhan yang siap untuk menolong kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Tangannya terulur untuk saudara dan saya. Dia mau mengangkat kau kembali. Dia mau menjadikan hidupmu lebih baik lagi. Dia mau menjadikan kita lebih berharga. Karena Tuhan mengasihi kita. Bilang sama sebelahnya, Tuhan mengasihi kita. Lagi katakan, Tuhan mengasihi saya. Haleluya, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah oleh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Untuk itu Dia mau datang sebagai manusia.
Di dalam Yesus Kristus, 在耶稣基督里面， Dia curahkan darahnya, 佢灑嘅血流下， membersihkan kita yang tidak layak, 親像是加唔配嘅人， menyucikan kita yang nggak layak, 親像是加唔配嘅人， agar saudara dan saya 是到兄弟姊妹 bisa 嘅 bersama dengan Tuhan. 能甲上帝強下。 Kenapa Tuhan melakukan semuanya itu? 但係上帝做隆重嘅切咧呢？ Karena Tuhan mau dekat dengan saudara. 因為上帝係 Karena 強 Tuhan mau 先 selalu bersama dengan 啲 saudara. 思想嘅更加強下。 Makanya Yesus perlu mati di atas kayu salib 所以呢，耶穌是要係死在十字架， agar dosa 是到切家 tidak 嘅 bisa 罪， memisahkan kita dari Dia. 要撇開， Agar dosa 而為了呢 tidak 罪， bisa menjauhkan kita dari Tuhan. 要咩切家離開 Tapi 上帝， kasih Tuhan 上帝嘅愛， membuat kita yang berdosa 切家罪人 melalui darahnya yang dicurahkan, 透過嘅寶血流下， kita menjadi dekat dengan 切家 Tuhan. 變成安全嘅上帝， Bahkan kita menjadi anak Allah. 或者切家做嘅anak， Diberkati oleh Tuhan, 上帝祝福， disembuhkan oleh 上 Tuhan, 帝支持切家， dijadikan berharga oleh 佢 Tuhan. 變成切家上帝。 Siapa yang hadir sore ini 係啥？要你見當照位， yang merasa hidupnya tidak layak? 遲到你生到身份唔配 Saya 嘅， terlalu banyak dosa, 我遲到我10分到罪， saya banyak berbuat 我 kesalahan. 做到10分到錯， Saya mau berkata kepada saudara semua, 我係講本隆重兄弟姊妹啲， darah Yesus 耶穌嘅血 sudah melayakkan kita, 已經滅切家配了， menjadikan kita 滅生切家 menjadi berharga, 變生上帝， kita menjadi anak 切 Tuhan. 家變上帝嘅子女， Masa depan kita 切家嘅前途， dijamin oleh Tuhan. 上帝擔保， Tuhan bahkan tidak pernah 上帝唔識 meninggalkan saudara dan saya. 變血隆重兄弟姊妹嘅愛， Dia selalu ada untuk saudara 而 dan 時 saya. 常要本隆重兄弟姊妹嘅愛。 Ketika engkau tidak mampu, 當你兄弟姊妹 engkau 冇 bisa 本事， panggil namanya. 你能寫嘅名， Saya percaya 我相信 Tuhan Yesus akan turun tangan 主耶穌把下嘅奇妙嘅 untuk 事 melakukan hal yang dahsyat. 做奇妙恐怖嘅事。 Haleluya. 哈利路亞！ Dan kita lihat yang kedua, 即刻看第二嘅， mengapa Tuhan Yesus menjadikan kita lebih dari pemenang? 但係主耶穌做生本是個特性，一個特性呢， Yang kedua adalah karena Tuhan ada di pihak kita. 因為到上帝要幫切家呢世， Katakan sama-sama, Tuhan Yesus 齊齊講主耶穌 ada di pihak saya. 要更加強下， Bilang sama sebelahnya, 隔一隔壁講 Tuhan Yesus 主耶穌 ada di pihakmu. 要吹壓呢世， Artinya 意思嚟講， Tuhan Yesus bersama kita. 主耶穌更加強下， Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan 主耶 kita. 穌唔是幫切家， Kasih tahu sama sebelahnya, 隔一隔壁講佢哋。 Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan engkau. 主耶穌唔是병hết嘢， Dia teramat sayang sama 佢 kita. 十分錫切家， Maka dari itu, 所以呢， Dia selalu ingin bersama kita. 時常安愛大家強下。 Di dalam Roma 8 ayat 31 berkata, 在羅馬書8:31節講， Tuhan ada di pihak kita. 上帝要在切家呢世， Kalau Tuhan ada di pihak kita, 係講上帝大家強下嚟講， kalau Tuhan bersama kita, 係講上帝大家強下。 Alkitab berkata, 聖經講， tidak ada yang bisa melawan Tuhan. 冇有一個咪東西能對 Tuhan 付 yang 上 ada 帝。 di pihak kita 上帝要幫切家呢世嚟講， adalah Tuhan yang dahsyat, 就係全能嘅上帝， Tuhan yang kuat, 強嘅上帝， Tuhan yang hebat, 厲害嘅上帝， Tuhan yang tidak terkalahkan. 唔是輸過嘅上帝。 Dan dia juga Tuhan yang tidak pernah gagal. 個了嘅人是實體 Ayo 嘅上 kasih 帝， tepuk tangan yang paling 託 meriah 小 buat 本上 Tuhan. 帝。 Nah, Tuhan itu ada bersama kita. 上帝要大家強下， Engkau menghadapi masalah, 你對付問題， engkau menghadapi tantangan, 你對付各樣嘅， engkau menghadapi kesulitan. 你對付各樣嘅困難， Tapi ada Tuhan bersama engkau. 但係要上帝緊要強下， Tuhan pemberi hidup, 上帝本意生， Tuhan pemberi segalanya. 上帝本意隆重嘅 Bersama kita.
Saya percaya kehadiran Tuhan bersama kita. Dia mengerjakan mujizat. Dia mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang luar biasa. Dan Tuhan yang ada di pihak kita. Dia juga menjadi pembela buat saudara dan saya. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan menjadi pembela bagimu. Ayo katakan sama sebelahnya. Ada Tuhan yang siap membela kita. Saudara, ada banyak hal yang kita hadapi. Kadang kita bisa takut. Kadang kita bisa khawatir. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Kalau Tuhan menjadi pembela, kemenangan pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, pemusik boleh naik, boleh maju. Mengapa Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang? Karena Tuhan setia sama kita. Sama-sama katakan, karena Tuhan setia. Boleh berdiri sama-sama. Bilang sama sebelahnya, Tuhan setia sama kita. Yang pertama, dia setia menyertai kita. Yang kedua, dia setia menolong kita. Yang ketiga, dia setia memberkati kita. Yang keempat, dia setia menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi, engkau mungkin merasa sendirian. Engkau mungkin merasa tidak ada yang memperhatikan engkau. Ada Tuhan yang setia sama kita. Dia setia menguatkan kita. Dia setia menolong kita. Dia setia membela kita. Mungkin saudara berkata, tapi kan Tuhan tidak kelihatan. Tuhan memang tidak kelihatan, tetapi dia maha hadir. Dia ada dimanapun saudara dan saya berada. Dia ada di sana untuk menolong saudara, untuk memberkati saudara, untuk menjadikan saudara dan saya menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Sorakan haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus menjadikan saya lebih dari pemenang. Ada masalah apapun, saya menang. Ada kesulitan, saya menang. Ada tantangan, saya menang. Bersama Yesus, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Angkat dua-dua tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap orang tua yang ada di ruangan ini. Firman-Mu berkata, Engkau sudah menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Saat ini hamba nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, kesembuhan terjadi pada mereka, pemulihan terjadi pada setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, ngày相信齊齊家得到上帝嘅福音當中，
係咪驚嗎？係咪驚啊？唔是驚，唔是驚，要主耶穌時常大家同在。學少長操攏做兄弟姊妹啊，可能有兄弟姊妹跟當朝正參加咗聚會，我係講喺上帝裡面是家家都兄弟姊妹咩乜嘢呢？嗱，第一攏仲會要每日拜六嚟嘅，要用嘅憲法嚟拜主，上帝也祝福自家，見到自家嚟看一個報告。今下時間設計來本奉獻，弟兄姊妹奉獻入來先奉道氣，神會指示弟兄姊妹奉獻入盡上道氣，才背每屆。屬外人同公敬嘅弟兄姊妹5月份沙生日快樂，昌明富貴，上帝祝福弟兄姊妹。拜3、5月7號6點半出席嘅聖堂裡要唱拜讚美聚會，我請弟兄姊妹來參加唱拜讚美聚會。下課聚會每日拜六4點，青年少年聚會每日拜六6點半暗舞台。設計聖堂要兩年聚會禮拜日，第一堂9點，第二堂6點半。上帝祝福係車家。我上次車家得到福，跟到車家準備嘅奉獻，車家嚟睇親落鹽油料，車家準備好車家去行嚟，車家嚟禱告，車家行呢個聖奉嚟。親愛天父，感謝你見當朝我哋很難，但我哋嘅奉獻嚟，在耶穌基督嘅名親像你嘅奉獻做主嘅工作，在裏邊，感謝你主耶穌見到我哋結束一個聚會。隆重兄弟姊妹，今日一生日佢啲企向笑嚟，主耶穌仆人祝福今日一生日嘅肥料，上帝增加了熱勢本嘅，上帝又增加健康本嘅，平安快樂歡喜神，上帝增加本嘅，上帝祝福一個家庭，自唔自信隆重上帝照顧，上帝保佑，上帝本本嘅強嘅信心，上帝唔是表現隆重嘅道，在耶穌基督嘅名嘅仆人禱告。嗱，見到自家嘅智慧都係掉裏邊寫，家下自家都係準。嗱，我相信主耶穌聖靈現代自家準到無卡，冇受欠嘅東西。兄弟姊妹們，自家嚟向送潮禮，日天父平安快樂健康，充滿樂本自家。主耶穌是自家嘅獻出一個時刻。佢嚟到世間，時勢十字架3日人係復活，為了每一人相信其實得到永遠嘅得救。聖靈唔是離開個兄弟姊妹，時常一個同在，帶自家係得勝，在耶穌基督嘅名自家禱告，自家感恩，相信晒自家謝謝嚟講，阿們。上帝祝福大家，我講錯咗。